Ka Joint Action Committee ka bukanthop yaki wahe shnong kawar Jaintia Limestone Boulder Association ka New Trap Youth Council ka seng kinong ya trok bat ki wahe shnong baper jong ki shnong kathany war Jaintia kila rai ban mudui da ka public interest litigation hapo ka ying bishar Meghalaya High Court hadin ka jingkno balalap ya ka jingpentre torti jong ka Dhar Construction Company ya ka surok ba National Highway 206 ka bajutip mensyua kum ka surok ba National Highway 40E ka bapanyasok na du dauki ter syadu ka shnong amlarem hadu jawai haka jing akren bat kilat pathai khubor haka sautari unai wing hajar pulai chairman jong ka Joint Action Committee uba yohun ki shila ulayathu ba ka Joint Action Committee kala dawaru yau chief engineer jong ka tanat PWD Roads Shillong ba undai ban ai jing pensyai hapo ka shitayo halor ka jing pentre torti jong ka Dhar Construction Company ya kane ka surok ka balamang pisa sapulai kilur ndribu khandailak san pulai hajar arspa ndribu nyo tengka kali kesurok kadi ke National Highway ke Bakerten juga nama ars Pak Beliau pada kerja upah kali gede kesurok ke Bapenyesok bagi weka kiri baga government juni ke sarkar juni nadu ke central government state government ki develop ya ke revenue haulu surok te isukumen sikat bagi sarkar kalau pendio hanya kena projek kebahe tu sang pulai keluar kebangi ku kinong saksinong hatu time satu ida dokumen sisa nreke kebaperlong ni bagi wanmi hangme kadau kalong mana kedenta ulur surok bala ai subha dan sarkar yang kebentar yo yang kebentar ka kai kepating hagi ba punca kita kalau long penban ke jinsusi ke bakra nama yang surok lantre torti dan ketika company ke bagi sekiosio bahan ke Dhar company ke bala lantre yang kebentar ulur surok dan mereka kumba kapal menta yang surok lai por pansina hadu sisnem haga jinchicha akum ki order ki bala issue da executive engineer joka bring to PWD ini wala la haga jinchicha ulusro de lan tray bahayu adu system bakal omuta dan mereka hapo laigana tampo laigana la tray ulusro Haji pelur yang bertang besar kalau bukan government ada South Mulai Kelur pada dan mereka kampung train besar nimla langsung ada karena begitu pelur dan nak tak ada nyimpan se barwan mi barwan bawa kemat jong kasorka jong kinong pek kinong kami jongi kinong ki nong ikat jumi by day bat kali ketan bakit soha bani pek dia nak minta kali kekam ikan ini jinjar ke jimpra jumur surau batang ko lai kena ulur surau ni kalat jimpen mi ya ke revenue juga step bat ke central government dan rei kat kumbang kalau minta ulur surau pula jor pula pra nyitip bahan ni omnong ulur surau pula penyesok ya ke lampor kepada Lajang jaga border ke Bangladesh. Ini berpau kajing perenjur yang PWD kepada musim kia yang ini kekam bat yang kontraktor di perenjur yaki nama kikain kinyongkain yang ada Thai badan upah war Jaintia ini. Kebawa menjadi supmen beriyo tadi projek dari musim lagun pan kepada injo tadi projek di Batam Arbenai lain benai kan ni. Dah bagi hai ya ka kene ka tenda ke bagi laten ini ahli di company fikir company laten do gubernur tam ka big tenda di Dhar company laten kumba 31 floor tam tai te nangaliang juni kum ginong yalam
jong ate kan badon kecing kitli namta badong atan ji wilayah syok jumut bat disejuk nasional bat di report mat bat eksportar ya kan ke kami ni move back sa rubber haiput badong rom ji paninyo ya kan ko kenang ba ni kontraktor kibawan train ade mo A B C ne kibarawan mat timde ban sim kam tang kolong ke bisnes namta ban promote yang pelan ka jadi markane ke cintre kolong tamarwan kayi na ban bisnes ban invest kenang ba EO pakate srok kelasna andre hadin arbanai tak srok kelajon te nakadiang juni ikwa ban krenshai ba pi ka o chief engineer PWD ude ban ai chisai ni hakane ketiyo ban ban ko stiyo ni ipol ude ban ai chisai ni kumba kita propose ya kini ki kadon ka kena request proposal joki lembaga kena EPC mud mo bagi orang ni technical mud kabut bagi China dan usrok kalau usrok pas kemha kepanjai kita heavy commercial vehicle dan ni pipe tapat ka komsna usrok kebalong itamla harus kede but ya kanero kepala ada ka Ministry of Road Transport and Highway keba boro engineer apa bit menu ka tenda ude ban bot ya gini kirol ai ude ban snar tik perkum agreement bala soy apor botek ya ka tenda nakalian sini ingyan be syaka haikut padung brom ya ka case kebanyin file PN ingyan be nasikmat but yau chief engineer ude ban ai jawab ini apa mau propose ya gini in details apa ro gini details jom surat kebanyin orang ini bala kila don nyentli ki poin umut kasrok ki batin sna kanu inci kisna yang serok kanu bobit hang kisna kita ki food park kisna kita ki buka drain kumno ban klik semen kanu ban te kita pun in details kina sna kene kene basna da PWD thatu kene ka kisna kan put tah apa sedar kan put tah ga jithok ane ki plak ban implement stay apa ni pas panjila punta kasrok kisna yang kabir kiladro adu arwe kilo kisna pat tangar pana kelakun tu cincinya udah ban ajibak ini ya baru ini adu assistant executive engineer ini bat executive engineer PWD Road Jawa Central Division ini palasna pala frame ini grup sal ban pak sal government cara Ministry Jawa Transport and Transport Highway ini ke KPI kebanyakan file ini kalau yang kontraktor in file ban yang PWD do nama Kasim Sting yang ini nama Kasim dia jadi kada ke surat kaklem ni sebelah bawang kaklem dan kata ke inspection kan nama kontraktor yo kontrak bau mana ini kita tahu bau ba PWD kala mentionnya kitchen lab So kamu kalian ini di doa naka iPhone berondong marhane ka upah nilang ini bagi itu upai kapom pelai bil yang kontraktor ladon KPA syarat kerjanya salah ladon para kerja salah upah ngapa EAB ya kena ke bil payment jom pelak pelai yang kontraktor bagi itu upah import ke pulang cross dimaki dipentak dimaki kemudian ada KPA kerjanya salah syarat kerjanya projek nakalian kini yang kini yang pun kini kejai company government ada ban simak syar ada ban blacklist lah. Oi, dan ini tahu dia udah senam sih, mereka dia udah senam makanan sih, dan belak ban sina yang tak katang projek kumbang ini paibak yang amnun untuk supply keluar kemun kapan aju tu ini kumute ketan. Apa bila TV bila ski mak kumute ketan ini kalau beli revenue general revenue sibon yang state government ini. Plus kita dan ipai ladon ka international trade, kelan bond trade. Tekum kan kusurok kita di interstate business mo banyak satu se Bangladesh, anis kemat India. Tum kusurok ke India. Kemudian kan bu juga dia pai ba. Kena kalian ini di doa yang masuk kampung ini cai company de ban blacklist no. Ada juga di cai company pun bala trade kam hasu yang ini company kepala trade toti sebab pula kepala trade New Bank kepala Kenport yang ada matai John